Tegura neza cyane New York's best minor. Nabaduteguriye neza cyane tangira dute. Barakwereka tangira mu gihugu cya Turkey. Turukiya, Turkey ni igihugu gihana kiba mu Burayi ariko nanone uvuye muri Afrika ugaca muri za Morocco ngugereyo n'amaguru n'imodoka. Turkey. Rwanda bwari bwishimye cyane muri Turukiya. Turkey ni igihugu cy'abisilamu gusa kibarirwa mu Burayi. Umugabo wanyu urabeho mada, urabeho rwose. Urabeho kabisa rwose ndagiye. Rwanda barakina agapira. Bakira mu modoka. Muri Turukiya, muri Turkey. Damu yaririye mu idirishya. Damu ko yakariza. Barakwereka tuvuye tugarukaho hakuno. Tuvuye muri Turukiya tugaruka muri New York. Nta gihugu na kimwe ku isi utasanga abisilamu. Ni nkuko nta gihugu na kimwe ku isi utasanga hari abagatulika cyangwa abakirisitu. Barakwereka tuvuye muri Turukiya tugaruka muri New York no mu rwa Amerika ngo utajya uryama mujyi bavuga ngo ntujye usinzira. Hari uwavaga inde Nasur Ya Allah. 5 ayrı yeri aynı anda patlatacaklar. Amerikan konsolosluğu, Galata'daki sinagog. Gahunda uko yapanzwe yose niko yagenze muri Turkiya, Istanbul. Ayrıca ellerinde kaçırdıkları iş adamları da var. Bunların bugünkü suikast... Ikibazo gisigaye ari kimwe ni ukuyobya uburari ntibazamenye n'indi ubiri inyuma. Hedefini öğrenebildim. Yeni aralarına yeni almaya başladılar. Na gahunda zipangiwe hano zikazakorwa neza. Tamam Salim. Ibyo ntubigire ikibazo. Bizlerin icabına bakarız. Hadi gö... Abasore bariteguye kandi atazagira umuntu wongera kutubona na tuvugana. Biba musigaho gari ya moshi zihagarara nabo baragenda nabo babiri ntiwamenye ko ari babandi twabonaga. Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu ve Bahriye 3 ok cinayetleri. Gisasu ko cyagaturitse umwe mu bayobozi rwose bakomeye cyane mu rwa Istanbul uwungirije meya gisasu cyaramuturikanye. Barakore ko gisasu cyakamuturikanye. Ardındaki güçlerin açığa çıkmaz. Bamwe mu bashinzwe umutekano babisamo ndetse n'abashinzwe gukora ubutasi mu gihugu. Urabona ndakunengana yatuzaga kote mister. Igipeso gisigaye ari kimwe bastard. Iyo siruswa. Yapmaz dedi. İlgili bölümlere gerekli direktifi verdim efendim. Ikibazo gisigaye ni kimwe nukumenya ni ibihe byashoboye kuba byatega iki gisasu. Kötü, çok kötü. Dufite benshi batifuza ko igihugu cyacu gitera imbere. Tuvuye tugaruka hakuno mu musigiti muri cya gihugu kimwe cya Turukiya. Wumve gece baskınlarıyla küçücük çocukların üzerine bombalar atladılar. İmam arimo arasenga rero. Dufite imyizerere yacu muri isi y'Imana. Geçmiş milletler bir şey yapabildi mi? Hari abatemera ko imyizerere yacu ikomeza kugenda amahoro. Sadece fakir devletlere. Ibyo bigatuma imyizerere yacu ikomeza gusubizwa inyuma n'abakozi ba shitani. İşte o insanlar ki başkalarının evlerine zalimce zorla yerleştiren, Imana ibabarire abo bose badashaka kugira ngo idini yacu ikomeze itere imbere. yanında silah gücüyle döndüğüne inanır. Gusa byibuze nabo bibaze ku bantu bacu bakomeze gushira. Bilmezler ki dünya rahmet ve şefaat üzerine Efendimizin Imana ibabarire Allahu Akbar. hürmetine dönmektedir. İslam'ın can evinde bu kaçıncı yer? Ngomba guhaguruka abagizi ba nabi. Kaçıncı tufan? Bica abana Kaçıncı bela? bahagarika ibisasu baduturikirizaho. Kıyanlar İsa! Imana ibabarire abo bica abakecuru n'abasaza. Şeytanı İsa! Tubabarire baduha amahoro ya Allahu Akbar. İsa! Abakozi ba shitani bahagarara. İsa! Imana ibabarire ya Allah. Dünya malı zahiridir. Tuzinduka dushaka kugira ngo iteka tuzerekere mu gicumbi cy'Imana. Allah yolundan ayrılmayın. Imana ikwiye kubabarira bose bifuza ko imyizerere yacu yasubira inyuma. Urumva rero abakomando tubagarukaho hakuno abakomando ba Turukiya bose bariteguye kurwanya umwanzi ava akagera. Mwibuke neza Turkey iri muri European Union. Umuryango z'umwe bwa Europe. Dağılacak. İlk görevinize başlayacaksınız. Twagaze hano twese turangije imyitozo twiyemeje kurinda igihugu. Abo ni ingabo za Turukiya. Din, ırk gözetmek sizin. Aho umwanzi azaba ari hose guhaguruka tukajya kumuhiga kugira ngo igihugu cyacu kizagira amahoro n'abaturage bacyo. Namusunu, canınız, kanınız pahasına Turwanye abakomuniste, turwanye nabo bose badashobora kuba bakumva ko bütün vatandaşlara eşit. amahoro yataha kubera imyumvire yacu. Sizi tebrik eder, görevlerinize başarılar dilerim. Nizere ko mwese mwiteguye. Ni muri Turukiya, muri Turkey. Turkey ihana imbibi na Iraq. Turkey ikongera igafatana n'Ubutaliyani. Turkey yo iba mu Burayi. Turukiya, Turkey.
barakwereka uko abakomando bavuga ko bagomba guhaguruka bakarwanya bose basa naho badashaka kugira ngo takigira amahoro. Tuvuye ku bakomando bari barangije imyitozo mu gihe gito cyane. Mu kanya twavuye no kuri imama arimo kuvuga ngo abakozi ba shitani ni barakera kubatwikira abana n'amabombe. Abakozi ba shitani ni bandi n'abakafiri. Tugaruka kuno ntabwo ndo mukafiri nyagupfaho. Ya Allah. Abakafiri n'abadasenga gatanu ku munsi nyagupfaho. Allahu akbar. Tugaruka hakuno. Kumbe Muhammad azanye na Abuduru. Muhammad uruyuse cyane warasohoka. Abuduru asigara mu modoka. Abakozi beza cyane. Taki ni igihugu cyuzuye, ni igihugu cy'Abisilamu ariko kirwanya ibyebe kivuye inyuma. Turkiya. Allahu akbar. Hari wabonye uyu musaza se cyanwa asohotse. Muhammad maze asinyara abandi bari mu modoka. Polisi wangu, polisi rikaida mwese muve abatalibani muri polisi wangu, polisi turukiba mibyihebe dore ngibyo dore ukuntu byatangiye kwitegura kumbe polisi koko niyo yarije yiyoberanije. Kuşlar kafeste. Operasyon başlasın. Operation tugiye kwitangira. Abaswa bamenye batatwihisha dore ukuntu abapolisi bambaye dore cyanwa wokacwa minota mike cyane. Hari abandi bapolisi bahageraga inyuma. Abuduru yasigaye mu modoka dore ukuntu baranje ni babandi mu kanya gato bari myitozo. Ingabo za Taki, polisi ya Taki, RPG, rocket. Atar! Taka! Kirebe! Akaru ya kamadok. Ngo baje kubifata yewe. Cyane birabivayo. Maza abakomando bavayo dore ukuntu bari bambaye nk'abagore. Foto! Sabicha cyane. Polisi wa mbere baramu. Nibuke neza mu kanya gato filimi itangira batweretse umuyobozi wungirije meya w'umujyi wa Istanbul atagwa igisasu. Bamwe mu byihebe n'aba ngaba polisi yari yabavumbuye. Abasilamu bahanganye. Rocket we! Iraje! Terura! Rocket ziri hano. Ibyebe bikunda arapigisha. Foto! Umusore muto Abudura arangije bikuramo muze sha commandos bahita binjira neza. Ibyebe byari biri muri kakazi kimwe cyababoneho kikagenda kivuga ngo polisi ya Taki, polisi ya Turkiya. Taki niyo yitwa Turkiya. Ndakubwiye ura mutuvuye hano muri Afrika wagenda mu modoka ukarinda winjira Burayi uciye muri Turkiya utigeze uca mu mazi. Taki niyo ihuza Afrika n'Uburayi uciye ku butaka uca muri Morocco ukazamuka Maroc. Atodari cyane n'umuriro gicanira abapolisi. Polisi bafite za target. Polisi ya Taki. Mwibuke nabo bari muri European Union, umuryango w'Uburayi. Iyi ni Al-Qaeda tu. Niba atari Hezbollah. Hezbollah nikorera muri Liban. Nabo ni ibyihebe. Hezbollah muri Lebanon. Abatalibani ni muri Pakistan ndetse na Afghanistan. Grenade! Agisubizayo. Al-Qaeda ni ikorera ku isi hose. Al-Shabaab nayo ifatanya na Al-Qaeda iri Somalia. Yewe. Uzi gucanira umuntu kuri yasha. Sasa uricyushye kweli. Mbanje. Na mimi ndaje. Nabandi baraza. N'abapolisi bavumbuye ibyebe biri muri Turkiya. Mucyaba impande zabyo. Disha polisi babiri n'abandi barabi. Nambarira. Aya polisi nacho baragiye. Nambarira. Mister, ninde wakanaga ariko nyagupfu. Asike gari we. Asike. Polisi, ninde wakanaga ariko. Ndabazaniye we. Polisi ni mitotoro. Ya polisi bari. Yewe. Mbunda no automatic. Yewe yavuye mu rugi. Ze yamukuranye abanza yagatwe. Barakurikira. Byewe birasha bifite imbunda za automatic.
dupima aka kabati turi mutari hano yagakoze w'inyuma y'akabati yavayo umuriro aya uracyahakana ariko bastard nindo gihakana hano ni muri Turkey Turukiya ni igihugu cy'abisilamu ariko kiri mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ni ukuvuga ngo cyitwa ibyebe ntacyo bashyigikiye kabone nubwo bari mu gihugu cy'abisilamu Islamic country nacyo baragiye araguye umwe bagapima undi byebe birazi bandi mukomeze yewe ngeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kigera hano kumbe dore handi bigishiriza abasore bajya kwiyahura babaga bateze ibiradiyo bivuga ukuntu abantu abanzi b'idini ari babi bamenye ko polisi je nabo barabarasa bamwe bigisha kwiyahura inyigisho ziba ku maradiyo ku makaseti zirimo no kurira barakwereka tuvuye tugaruka hakuno mu ngabo nkuru mu bayobozi bakuru b'ingabo za Turkey. Operasyon bitti mi? Operasyon yagenze ite? Durum nedir? Remzi ile beraber 6 arkadaşımızı kaybettik. Ntabwo dushoboye kuba twabona abayobozi b'ibyebe baducitse. Başımız sağ olsun. 2 de yaralı var. Imana idufashe aho berekeye nta kimwe tuzi. Abayobozi b'ibyebe kumbe bajya kuza mwibuka polisi bageze hasi ibigabo bibiri maze birebera mu idirishya. Bimenya ko polisi biteye yamenya aho biri. Uluslararası bir desteği var. Bunu ortaya çıkarmalıyız Mahmut. Kuri radio kuri telefone nta kindi cyavugiyeho bagomba gushakisha byibuze umuzima akagira icyo babwira ahantu abayobozi babo bagiye abayobozi b'ibyo byihebe menya ari Kaida we muri Turkey barakwereka ibyihebe bamaze gushakamo iki gishoboka ko ari kizima barakwereka ibyacu bidatinze New York isa yose ni target Allah muri New York n'iki kiriyo muri New York hariyo hakuno umugabo haji rwose arasenga 90 gashira kumbi cyebe gikuru bakeka ko kiri muri New York babaga mwibuke neza bavuga ngo bashake umuzima muri bo avuga icyebe gikuru ahantu kiri muri Amerika naho babayo dore ngaba barasenga cyane rwose Allahu akbar ya Allah subhanallah Mashallah Allahu akbar wa musaza wariraga ngo Imana ni babarire ngo abasuko bakomeza gutwika ngo bana batoya n'amabombe yabo abona abandi nabakafiri kumba abakafiri bari ya FBI hari umuntu bari baje gufata ninde haji bari baje kumuyora ubutumwa bwavuye muri Turukiya umuyobozi w'ibyebe muri Turkey ari muri Amerika FBI FBI bari baje gufata haji ari haji bageze mu nyubako turi ku rugi neza mu ruvune mujyemo asya kuba uri turaba polisi uko basengera hasi mu musigiti uyobora amasengesho arimo arisengera ntiyitaye ku bapolisi Haji Gomez. Haji Gomez. You have the right to remain silent. Anything you say or do can... Allahu akbar rahmatullah. Arongera bisubiramo. Is that Haji Gomez? Haji Gomez. Haji Gomez. What is... My wife alone! No! David Becker, FBI. We have a warrant for your husband's arrest. Why? Madam turaba FBI dufite bigaragaza ko tugomba gufata umugabo wawe. We have a warrant. Warrant ni icyemezo cy'utumufata. Arrest warrant. Down and ask it. Mama tuza niba umugabo ufite n'ikibazo ko tugiye kumurenganya turamujyana mu rukiko. Place. Bandi bajya kurindira inyuma. Haji Gomez. Haji baramucakiye. Haji Gomez. Filistinli kardeşlerimiz için biz yardım toplayalım yine. Metin. Igihe cyo guhaguruka cyageze ko imigambi abanyamerika bayinjiyemo kera n'ingabo za Turkey. Burhan. Senle Ömer de. Nibuka ijambo ko rivuga umuntu aramutse apfuye agapfa yapfuye arimo kurwanya intambara y'Imana ajya mu ijuru. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Mugende murwana intambara yera mwica abakafiri mujye mu ijuru. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
tuvuye nanone ku bagabo bari barimo kuvuga ukuntu ngo bagomba kurwana intambara ishoboka bakareba ko byibuze ngo barwane intambara y'imyizerere ngo hanyuma bakajya mu ijuru, tugaruka muri Turukiya muri Taki. Ingabo zishinzwe umutekano za Turukiya nazo zirimo zirarahira, nta kindi barahirira ni ukurinda umutekano wa Turukiya, nta cyebe bemera ko kiyinjiramo. Urindisha ubuzima bwanjye ndetse nazigenda ntatira iki gihango. Bisubiyemo n'umutima wanjye umwe, imyumvire yanjye imwe, bengera amategeko aranga igihugu cyanjye. Türk'ü korusun ve yüceltsin. Baramanura n'abashinzwe umutekano ariko mu bwoko bwa intelligence, bamwe muri ba maneko. Hoş geldiniz hocalar. Meze bitti. Eyvallah. Assalamu alaikum. Bizi hoca efendi gönderdi. Filistinli kardeşlerimize Allah için yardım istemeye geldik. Amakuru yihutirwa muri akanya twakiriye. Kat be kat ikram etsin. Umwe mu bakeka wishe umuyobozi w'umujyi, uwungirije umuyobozi w'umujyi, byavuzwe ko yafatiwe muri New York. Ni igihe cyo kohereza abapolisi bakamukurayo. Kumba bambaye gutya nabo babaga barimo bamaneko bashinzwe gushakisha ibyeba aho biri. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Murakoze kumbwira amakuru meza. Imana ibane namwe. Nawe Imana ibane nawe. Ibyo bakora byose ni kuri gahunda. Ben çocuklarla alışverişe çıkacağım. Selamet. Eyvallah. Imana ibane nawe, nawe Imana ibane nawe. Niba bamaze gutanga amakuru ko umuyobozi w'ibyehe byaturikije meya ashobora kuba yafatiwe muri Nisa, ntabwo babyemeza neza ko nta kimenyetso simusiga kigaragaza ko ari wapanze. Peki efendim. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ni igihe cyo kohereza abapolisi kuva muri Turukiya bajya muri Amerika gusaba wa mugabo Haji Gomez. Tuvuye muri Turukiya, Haji Gomez arafunze. Nako turacyari muri Taki. Ne gösteriyorsunuz? Ne bakıyorsun lan sen? Sizi bekliyorlar. Niwe bazanye turi bukorane. Uwo niwe uri bunganizo wawe, mugomba guhabwa amabwiriza muri kumwe. Hari uwaje bagomba kuba amabwiriza y'uburyo bagiye gukoramo. Ha geliyorlar. Mabwiriza na yahi nabagiye kujya muri New York, n'abapolisi babiri bagombaga guhitwamo. Abayitwamo nta kindi bagiye kujya gukora, ni ukujya gufata wa mugabo Haji Gomez bamuvana muri Amerika bamugarura hano muri Turukiya. Tanışıyor musunuz? Mwamenyanye? Acar Aydın. Kusura bakmayın amirim, dışarıda tanıyamadım, özür dilerim. Önemli değil. Niwe tugiye gukora nase. Ibyo wikomeza kuimbaza bazaba dukoranyisha. Peki. Çocuklar sizi 2 günlüğüne New York'a yolluyoruz. Mugiye kwerekera mwembi ko muri babiri muri New York. İşte yıllardır peşinde olduğumuz adam. Umugabo n'umunyaturukiya. FBI tarafından New York'ta gözaltına alınmış. Bu da dün çekilen resim. Amaze imyaka irenga 25 mu murwa New York ari watuye ni wakorera. Biri varmış. Çok enteresan. Dufite ibimenyetso bigaragaza ko Bilgilere göre adamın hiç sabıka kaydı yok mu? uturitse umukuru w'umujyi uyu mugabo ari warubirimo inyuma kuko hari kimwe mu byihebe byashoboye kuba byatanga amakuru bivuga ko ari Haji Gomez. Amerikalılar tarafından yargılanmak için. Ni umugabo ufite amafaranga menshi, ntabwo tuzi ni bandi bakorana nawe. Fırat, senin aktif çalışmaların sayesinde Deccal'ın gerçek kimliğine ulaştık. Dukurikije amakuru atugeraho uyu ni umwe mu bantu bashobora kuba barimo bakorana n'ibyihebe kandi ibyihebe bipanga gahunda mbi cyane ku isi. Hari wakubitwaga hano watanze amakuru. Deccal Hacı Gümüş değil mi? Boss wanyu ninde? Bilmiyorum. Bana bak. Vuga! Deccal Hacı Gümüş mü değil mi? Vuga umuyobozi wayo! Vuga! Hacı Deccal. Bogis. Son kez söylüyorum. Vuga umuyobozi wanyu wakigoryo. Haji Gomez. Anlamadım. Ninde? Deccal Hacı Gümüş. Haji Gomez. Fırat. Niko. Umugabo ko mumaze mame. Tükürmüş. Hari umuntu ariko kivuze. Haji Gomez. Ni icyebe cyamwitangiye. Peki, her şeyi yok edecek olan kişinin atı. Kuba hari umwe mu byebe twafasha akatubwira ko ari Haji Gomez, nta kindi tugomba gukora rero ni ukohereza ingabo zacu zigakora n'ingabo za Amerika, Haji Gomez akagaruka inaha muri Turukiya akaba ari twe tumwihanira. Amerika ikorana neza cyane na Turkey. Danny Grover wo mugabo mwibuka mu filime kitwa Predator 2, Predator 2. I will get to the bottom of this. From now on, you keep me posted about anything and everything. Oba uhereye none mumbwire buri kimwe n'ibirimo kuba byose. Don't do anything until you call me first.
mwo kugira icyo mukora mutabanje kumbwira. Murumva abakafiri si abantu umugabo we bamuhitana Mariyamu n'uyu mudamu arababwiye ntibagire icyo bakora batabanje kumubwira ni mukarage. Nawe ni imamu ku rundi rusengero. Ya Allah, abakafiri bamaze abantu kweri. Allahu akbar. Kumbe Haji Gomez ngo yafungiye. Kuki mumfunze hano? Nakoze iki? I'm gonna call my lawyer. Taka kwamba karumburanira. Mfikiga ngo nigemo kwivumbura. Wana call my lawyer. Dore birya hano babirambitse ajya n'umumwe itibagaburiye. Our way of life is under attack. The FBI invaded the home of our Hoja and took him away. Umva amagambo hano sasa mukarage yahise ajya kurukirita abana batoya shawo mu rusengero. Wumva amagambo ababwira? I'm gonna call my lawyer. Ndashaka guhamagara umuburanira. I wanna call my lawyer. Lawyer na avoka. Umva mukarage mu rusengero. Umusigiti. Brothers. Bavandimwe. Brothers. Our faith, our way of life is under attack. Our faith, our will of life is under attack. Imyizerere yacu n'ubuzima tubayemo muri ubu buzima bwacu bwo gusenga inturo zizingana gutya mu byatatswe. Wumve arimo arabwira abasore bato. The FBI invaded the home of our Hoja and took him away. FBI yateye umwe mu basengesha amasengesho w'abacu iramujyana. Wumve ni mukarage. Ya Allah. If they take him back to Turkey. Bamushubije muri Turkey, muri Turukiya. If they take him back to Turkey, we'll never see him again. We never see him again. Ntago tuzongera kumubona. They're watching everything we do and say. Baracunganwa n'ibyo dukora n'ibyo tuvuga. We must be careful. Twirinde rero. We must be careful. May God be with us. Imani bane namwe. Allahu akbar. Wumvije ko abakafiri ngo babatatse kubera imyizerere. Kumbe bishakiraga ikiyebe. Abakafiri bashatse ikibe. Tugaruka kuri wa madamu Haji Gomez. Madamu Haji ari hano byari byamuyobeye. Umugabo we bamukuruye ngo ne wateze ikiyebe muri Turukiya. Umugabo wiberaga muri Amerika. Bwa niwe mastermind uwapanze byose. Yaraje aricara n'umudamu we. Mom, it'll be okay. Mama biramera sawa. Kumbe kariya nagakobwa ka Haji. Nothing will ever be the same anymore. Nothing will ever be the same anymore. Mwana wanjye nakizongera kumera nko byari bimeze. Want you to take this the wrong way, but umva mwibifata nabi. Is there a chance that mwihanganira amahirwe? Ngwiki? This is Haji we're talking about. Ni Haji tuvuga. Wowe uravuga ngo twihangane. I don't understand why this is happening. Sinzi impamvu ibi birimo kuba. Oh, Haji, what's going on? Sinzi n'ibirimo kuba. Urumva mudamu wa Haji umudamu we ntago abyumva. Ntabwo yumva ko umugabo yashimuswe. Umudamu bamwita Mariyamu. Ntabwo yumva impamvu umugabo wari we birimo kubaho. Barakwereka tuvuye tugaruka hakuno muri Turkey, muri Turukiya. Telefoni zirimo ziracicikana. Ibyebe nabyo ubwabyo byikanzemo. Niba uriya mugabo banamuyobeyeho birabona ko police taryamye ya Turkey ndetse na police yo muri Amerika FBI. Rahat oğlum. Dakomva? Sen. İyiyim dede. Meze bitti. Ellerinden öperim. Sen nasılsın? Bir şey mi var oğlum? Dede. Amerika'ya gidiyorum. Amerika? Ngiye kujya muri Amerika muzi. Muri Amerika? Aklım sendedir, bunu bilesin. Uzagaruka ryari mwana wanjye uvuye muri Amerika? Güle güle gel. Numva wagenda amahoro niyo nkwifurije. Merak etme. Uzagaruka amahoro. Belki oğlum. Imana ibane nawe mwana wanjye. Umusore ugiye kujya muri Amerika n'umupolisi wa Turkey yabanje guhamagara se muzewe nguyu hakuno. Barakwereka ngabo barimo kurenga amazi. Mu rugya wa New York. Mujye utajya usinzira dore ukuntu usa. Abantu bazamuye amagorofa ndakubwiye dore ibyondo ukuntu babigerekeranyije hano. Ubukungu buri hano. Teşkilat imihanda ica hejuru y'inyanja. 28 yaşındaydım. Bagendaga baganira hakuno. Sasa undi bavuga ngo agiye kujya muri Amerika cyane mwarabanza aracogosha. Dore nawe musore wari mu ntambara mwibuke neza barimo kurwana n'ibyihebe. Nawe n'umwe mu baje n'abasore babiri baje kwakira Haji Gomez. İşine bak kardeşim.
niba udashaka no kumvugisha unyitondere. Ntabwo baziranye bose n'abapolisi b'igihugu kimwe, gusa umwe yaturutse hamwe n'undi baturuka ahandi. Ni bamwe mu bapolisi bizerwa. Transport to Turkish authorities will be here. They'll fill you in on all the details. Mukobwa muto y'umugabo waraza gufatwa arimo kuvanwa hano, nta kindi ndi bukongerereho usibye ko ari bujyanwe muri Turukiya, muri Turkey. Nobody can make me believe that my husband is a criminal. Nta muntu n'umwe watuma nizera ko umugabo wanjye ari umunyabyaha. Tell me, what exactly is he being accused of? Baramushinja iki? Mrs. Gumesh. Madame Gomez, or Annie Gomesh. All I know is your husband was red flagged by Interpol and we were ordered to pick him up. Icyo tuzi nuko umugabo wawe twoherejwe urwandiko na Interpol. Interpol ni polisi mpuzamahanga. Hanyuma natwe turamufata. People can live right next to danger and not know it, even if it's their husband. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba hafi y'ibyago ntabimenye. Umugabo ashobora kuba hari ibyago kuri wowe. I'm wasting my time talking to you. Ndangiza igihe cyane mvugana nawe, bastard. Anything? Haji kumbe yari afite n'umugore w'umunyamerika kazi, Haji Gomesh. Abanyamerika baramwita Haji Gomez, kumbe ni Gomesh. Kumbe baba polisi bo muri Turukiya nabo binje mu gihugu. Today. Baramuvanaho bamufungiye uyu munsi. I'm sure they take him today. Mudamu wari yamagavuza ko umugabo bari mujyana uwo munsi. Kumbe ko mudamu asohoka yari agiye kubariza, dore n'aba polisi bo muri Turukiya nibwo bacyagera. Turkish police. David, the Turkish police officers are here? Aba n'abapolisi bo muri Turkey nibwo bari bakinjira mu gihugu. Ladies and gentlemen, welcome to New York. Agent David Becker, please have a seat. Banyita David Becker, mwicarire. Fajar, and this is my partner Frat. Feroz na Fajal. I know that region well. What part of Turkey are you from? Oba Turukiya ndayizi neza, muturuka he? From Istanbul, he's from the east. Njye nuruka muri Istanbul, yaturuka burasirazuba. Tuko di Tazani? Uyamuvuga iki wabo? Ni umunyamerika. Bele. Chawi Bashi. Amusubiriramo. Azbashim. Tukurmanji çağıyım buyu. Arakimubwira. I was in Iraq on a mission during Operation Iraqi Freedom. I picked up. Nari muri Iraq dukora operation yitwa Iraq Freedom, Iraq amahoro. Niza amagambo makeya azikirimi cyitwa igikurudi. About 40-50 words. Naze nk'amagambo 50 y'abakudi. Nuko nicyo kirimi gikeyanze kiwanyu. People of Iraq are free of Saddam Hussein. Abaturage ba Iraq twabagize amahoro, Saddam Hussein amaze gupfa ceceka gato. He knows that US created Saddam. Over 1 million Iraqi Muslims died during your quest for freedom. Abanyamerika mwebwe mumaze gutera Iraq, abaturage barenga miliyoni barapfuye muvuga ngo mubashiriye amahoro. Barabizi ko Saddam mwamwishe. And this freedom of yours, n'aya mahoro muvuga ngo mujyanye mu bihugu by'iburasirazuba by'Abarabu. to take it to countries where there's oil. Ese kuki ayo mahoro muyajyana mu bihugu bifite amavuta gusa, mutajya muyajyana mu bihugu bifite ibirayi nk'u Rwanda n'ahandi? Incidents. We went to Iraq to put an end to the terror. Bumva twateye muri Iraq tugiye guhagarika ibyihiro. We're responsible for those deaths. Kandi Saddam niwe watumye n'abo baturage bapfa, ahubwo azabibazwe n'ubwo yapfuye bazamusanga epfiriye mu kuzimu. Planned by Muslims. Intambara zose zipangwa n'abisilamu ngo the wars are planned by Muslims. You'd be easy with that. Wait, Or Muslims too. natwe turi abisilamu twari boriyo abisilamu no bavuga bastard nubwo turi abapolisi bakorana namwe. Jim will help you with the suspect, and you can leave with him. Uriya musore arabayereka umuntu mwaje gufata David Becker, niko yababwiye. Nibagende bamubone Haji Gomesh, hanyuma barebe ukuntu bava hano bamujyane wabo muri Turkey, muri Turukiya. Abapolisi ngabo boherejwe kuva muri Turkey. Turkish police baje kureba Haji. Abapolisi ebyiri, mwibuke neza wa mudamu avuye aho ngaho avuga ati umugabo wanjye baramujyana uyu munsi, ndabizi neza. Yeah. Polisi bari hano. Aka kanya ngufi mwibuke neza filime itangira ni bamwe baza bambaye nk'abagore. Aho umugabo afungiye Haji Gomesh. Wumve? The Turkish authorities are here to pick you up? Aba n'abapolisi bo muri Turkey baje kukujyana. Muri Turukiya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hacı Gümüş. Aleyküm selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amekini hari. Banje kubasuhuza mu kiwabo. Amahoro nabe kubemera Imana mwese. Nawe akube wonya kwemera Imana we. Tugende dupfane bastard. Ngabo barimo gusuka bana abapolisi ni wabimenye bambaye uko bishakiye. Haji dore kuntu bamujyanye. Ntibiraba nibwo bakimusohora, mwibuke neza hari amakuru yabagezeho. Nako hari amakuru umudamu w'uyu mugabo urimo kugenda yatanze ngo umugabo wanjye baramujyana uyu munsi. Katurore. Haji baramugeza muri Turukiya cyangwa. Biz de arabaya bineceğiz.
Fazari n'umugabo wo mu karimo kuvuga ngo imyumvire yacu n'imyizerere yacu yatatswe na FBI. Duhaguruke kandi amahoro abane namwe. Barahaguruka bakora iki? FBI bafungiranye hagire bamujyanye ku kibuga Kanombe. Katurore. mu nzira hari yawe bagonze mu ruturo w'umunyonzi. Call 911. Kombe urari bijyana haji biraririmba ntago bizikijya mbere ku konvoyi yagonze. Konvoyi yagonze ntabwo babizi. Aba nibo bagiye bari kumwe na haji babiri ba polisi bo muri Turkey. Federal agents. My name is Special Agent James McElwain. Dore umupolisi nitwa James Matayo anyamagara utubwiye niba ari ikibazo wagize kwa muganga mu ruturo niwe bagonze kumbe mu ruturo yaguzwe yagira ngo isigare yitwaye haje igende yonyine abashenzi ikintwacu tana gakuru tukamatasha kintwacu ahita ajya kuri telefone baraje wangu baraje baje bakimujyana uri muravuge biki uze humura turakugezayo wisenga nago twicira mu nzira sinaje usenga ibiki ko mwamaza abantu muturitse ibisasu byanyu turabakitwara haje ya modoka itwaye haje mu nzira. Turn the damn music down and read. Bana ibiziki bya wamusenze mbwiru yarabizima. We're at the intersection of Pike and modoka itwaye haje batabike cyane bana igonze ikubita hatari izindi z'imikara zaje guparika muri Amerika New York abaye ibisore bimeze bityo. Imbunda haje bakuramo baba polisi baturutse muri Turkiya ngo nabahatari yewe sinzi ikimbayeho bari mwe sawa Acar iyi misin? İyiyim. minota mike cyane bari bamaze kumubambura. Are you guys okay? Yeah? We mumeze sawa bandi bati cyane. How the hell did this happen? Byagenze bite? Contact NYPD. Muhamagare polisi ya New York. Be out on the Turkish suspect Haji Gumas. He just escaped our custody. Mubabwira abapolisi bose kwitwa Haji Gomes muwo twakekaga muri Turkiya acitse gereza yacu. Let's move. Mugaragaza amafoto ye buri mupolisi wese muhanda mubikora none anga Haji Gomes. Uwo bakekaga ko ari ikihe. Amerika'da işler. Polisi zose zagombaga kubwirwa barakwereka ko tugarutseho muri Turkiya. Ne? Aho tuvugira ha bari mu ndege baramuzanye. Uko bavugaga bashinzwe umutekano muri Turkiya hari telefoni bakiriye bivuga ko haje acitse yacitse akiri muri Amerika. İş olursa size bildireceğiz. Oya twari tumuzanye icyababwira ahubwo baduteye n'abakomando ko turusha. Understand me? Yes, sir. Tumwe bwageze muri Turkey. And all information about this suspect. Investigate all the traffic camera coverage, get his photo out to all our units. Turagira ngo kamera zose zo ku mihanda zishobora kuba zakuriye ahantu bacaga zigaragaze ukuntu byagenze. And don't interfere with our efforts. Hanyuma kandi mwe bwa polisi muri Turkiya mutatwinjira mu kazi. Jurisdiction here is detectives. Na amategeko hano abagenga mufuti. From us, we've got to be involved. Oya ariko yacitse twebwe nitwe twari tumucyuye tugomba kutwinjiza mu kazi baravugikira. Siz karışmayın diye. Ngo nta burenganzira dufite bwo gukorana nabo. Onlara söyle. Nereye gidiyorlarsa biz de gideceğiz. Babwire banyagupfa ni mwene wacu turimo gushakisha. Do you mind if we come along? Tubakurikire. All right. Sawa. Stay out of our way. Ariko nimutugire mu nzira. Mudukurikire gusa nk'imirizo. Abapolisi baraho. Kumbe minota mike cyane. Haji Gomez amaze gucika nta kindi yakoze yaje guhura n'umuryango we. Haji abamutikishije yaje anambaye neza n'ibyagereza akuyeho. Allahu akbar abakafiri bari banjyanyisha.
kafiri bari banjyanye kabisa nkuko bajyanye Bin Laden. I would track everything. Umva bakurikira buri kimwe. Your phones, everything. Barakurikira za telefoni buri kimwe. We'll hide the car somewhere where they can't be found and cover them with tarps. Noah will get everyone new phones, including TV. Use them only when absolutely necessary. Turabahereza za telefoni nshasha, tubahereza n'imirongo mishasha. Mubikoreshe mu gihe biri ngombwa gusa. You and Thomas continue to prepare for your weddings as if nothing had happened. Maria we na Thomas mukomeze ubukwe bwanyu ko bwari bupanze papa nibakubaza. What I say? Urababwira iki? I will find you. When they do, just tell them you don't speak with your father anymore. Nibakubaza abapolisi ba FBI uzababwira uti data ntitugikorana genge kwirongorerwa. Urumva we komeza ubukwe bwawe n'uwo musore Thomas. Sasa muzehe nubwo bavuga ko uyu mugabo Haji Gomez ari umugabo ari urimo guturitsa abantu umukobwa wagiye gushingirwa umukafiri muri Gaturika nta kibazo abifiteho ariko akomeje guturitsa handi barakwereka wa musaza n'umukire afite za supermarket nko mva za Nyakumata muri Amerika. Polisi yarahateye muri Nakumati. Haji ibi ni ibikorwa bye. That's me. You're the supervisor? Manager, yes. Ni zo supervisor ndati cyane. Or FBI? Turi FBI. What we're looking for. Uzodushaka. Don't play dumb. I'm listening to you. Wizana imikino. I don't think I understand. Where's the boss? Boss ari. He's arrested, right? Arafunze sibyo? No. You're going to tell me where he is. Urambwira boss wawe ari. No, I didn't. You have 48 hours to come up with something. Ufite amasaha 48 kugira icyo mbwira cyane ayo tugufunga. Cyato gusubiza wanyu nabi cyane. 48 hours ni minsi 2 gusa. Hello? Okay. Sawa. Continue surveillance. Mukomeze mukurikirane hafi. Umugabo amwita Robert Patrick. Mwibuke muri Terminator igice cya mbere nako kabiri. Robert Patrick. Akagabo karabakaniye ntabwo kaza boss wa Karini ka manager. What is your plan? Mwebwe mufite gahunda ki? We're going to go visit the Turkish consulate. Tugiye kujya kuri ambasade y'iwacu ya Turkiya. It's my card. Akiri karita. It's my number. 24. Yanjye mugize icyo mumenya mwambwira mujye kuri ambasade yanyu ntacyo. Ngo bagomba kujya kuri ambasade kumba ambasade ya hehe. Ko babonye uwo baheraho babaza. Babonye umupagasi wa Haji bashaka Haji ngo yari mari isenge Allahu akbar wa rahmatullah. Hari gisaza cya babeke do. Ngiki cyanenjetse kiricari. Alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum. Imana idukure wisoni kumaso. Ngabo barangije gusenga ntabwo usenga aho usengera so wambarira inkweto siga hakurya ngo inkweto zibamo shitani buri abasiramu ntibazemera aho batsengera reka da babamo imyaka myinshi Haji arangije gusenga azenga itaraburiya niba barayita itaraburiya niba bayita iki I don't know if we have another. ngo ni intarabusha arangije batangira kuganira na cya gisaza nicyo cyamucikishije muri gereza cya Mukarage. Family and I worried so much about you. Umuryango wawe nanjye turagushidikanyaho cyane kushobora kuba hari n'icyaha wakoze Haji. There is only one irrefutable truth. Ukuri konyine kuratsinda iteka. To be born and to die. Kuvuka no gupfa. He spends a lifetime. Ibyo byonyine bigaragaza ukuri. These two bookends. Iyo uzi kuzapfa rero ukifuza kuzahemuka kandi uzi kuzapfa nta nubwo uzi icyerekezo cyawe. Rumi says the following about death. Do not fare well when you love me to the grave. Ugomba kubaho neza rero ubanye neza n'abantu kurinda ugeze aho uzajya. The tomb looks like a prison. In fact, hariya dushingurwa ni nko muri gereza. Freedom of soul. Ariko iyo dupfuye ubugingo aho bujya. Marcus, to die is to join Allah. Icyangombwa ni ukujya kwiyunga kuri Allah. Allah ngo ni Imana. Gupfa ukazajya kwiyunga kuri Allah. Barakwereka ya supermarket y'umusaza kumbe ifitemo na ka restaurant ifite cafeteria buri kimwe. Abakiriya bari barimo gusohoka kumbe abapolisi bavuye muri Turukiya. Kumanywa bahabonye FBI hibinjiza. Dore cyamanege cya boss ni kiza wadi. FBI sizi sordu. Hayır FBI yari hano hangu bankashirije kabisa. Ambazaga ngo boss igena nizi kwa nafunze manager kumena na kimwazi. Manager ngo yari agiye kwitegera ka taxi ngo atahe. Nawe ni umunya Turkish. Agiye muri taxi kumbe baba polisi baturutse muri Turukiya. Nabo burira indi taxi kumukurikira gusa nta n'ikindi. Polisi bari hano. Mugiyenga sana. Gomba kuba nawe ari ikihebe tu nawe ni Rekaida. Barakurikira.
polisi barakurikirana hafi, bakurikira wa musore manager ko bakamukurikiye niwe Jera yageze aho agera mugenzi avamo, kumbe Jera ko yakavuyemo yizaniye rwose na fiance. Sheri ino nkwereke Sheri, unyereke iki? Ngwino nkwereke. Ngabo mu nyubako yakajyanye na Sheri we, minota mike cyane bari barimo gupanga gukora ibyo bakora, kumbe na polisi bariho yo muri Turukiya bavanayo n'ibibunda. Sheri sinakubwiye iminota 3. Guys, what you want from us? Just tell us what you want. Bakın ben de Türk. Konuş! Evime şu anda izinsiz girdin. Hadi konuş! Hayır! Ceceka Sheri, ceceka. Ona nyagasani kwiba bagabo bireba nabise. Ceceka humura ceceka. Anlamadım. Nabuze abari. Ndababwiza ukuri sinza wari. Kumbe hagiduraho yicariye ari ku mazi kuri muhaza arimo arirebera inyanja. Abakafirise buriya ugira ngo nibagira ngo bazadutsinda sha. Bin Laden baramutunguye rega nawe ntago bari kumufata abakafiri. Ya Allahu akbar. Worried about Jasmine. Haji, you can't worry about Jasmine. We're in a situation like this. Haji, ntugire ikibazo ku mukobwa wa Jasmine. Muri situation nk'iyi, Jasmine ndabizi araza kumera sawa ari kumwe na Thomas. Jasmine agiye gushingirwa na Thomas. Jasmine ni umukobwa muzehe. What do these men want with you? Please, just tell me. Haji, wambwiye icyavuga bashaka. Mbwira. FBI iragushaka iki? Mudamu aramubaza. Haji arahaguruka yanze kugira icyo avuga. Tangariza umudamu we. Iri saza naryo ni Rinyamerika ariko manager baramunize shaba murigisha amazi kugira ngo ababwire aho boss wari gusa ngabo muri douche. Ari he simbizi bagasubiza mu mazi baramubaza ahantu boss wari. Manager madam arareba amazi araniga mister, amazi buriya si ikintu. Imira make ugahita ucamo. Ariye nakubwiye ngo simbizi unkora icyo ushaka ariko simbizi. Uyavayo gatoyi barabanza begera hirya kora kuri madam. Kumbe cyasaga naho nyuma na nyuma cyagombaga kwemera uko cyakemeye ngo kiraza kubajyana yo katroli. Urumva amajwi yo mwe mu tubafure nyina nayo yumvaga hano hepfo mu tubafure. Turi FBI dore amakote baba bambaye inyuma wagira ngo bafite amaguru y'inkoko mu makoti ndani. Sinzi ikintu kiba kirimo ariko do singo tuguru tw'inkokora. We're looking for this gentleman. We have reason to believe he might be here. Turashaka uyu mugabo, dufite impamvu zumvikana zatuma twemera ko arimo hano muri uyu musigiti. Iyo mujya gushakira munsi yaho ubaho. Sami Allahu liman hamida. Yo baba data kutubafuri. Babasanga basenga Allahu akbar. Allahu akbar. Dan Abanyamerika cyane agasuzuguro dore ukuntu binjiranye ibikweto nta mikini ihari. Kandi abisilamu ibikweto babisiga hanze, niyo mpamvu usanga abisilamu bagendera mu nkweto mbi bazi ko baziba buri munsi. Gentlemen, basore umva amagambo barimo kwisengera. Becker of the FBI, we need to ask you some questions. Turi FBI turenda kubaza ibibazo bikeya. What are you, deaf? Muri abapfa amatwi ngo are you deaf? Ntago bamwitayo. Filimi irahanda akubwiye n'ibikweto. Allah. Gentlemen, Becker of the FBI, we need to ask you some questions. Ibibazo bike cyane. What are you, deaf? Muri bipfa amatwi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Snap out of it. Who's in charge here? I need to... Sir, this is a house of worship. You cannot just walk in with your shoes on here. People, while they're praying, have some respect. Respect for a religion that gives aid and comfort to our enemies. There is no room for evil here. A house of worship. What are you looking for? Looking for this man. This man is an enemy of our country. This man is an enemy of our country. I need to know if you've seen this man.
If you know anything about him and you're not telling me, niba hari icyo muzi mukamutambwira, I'll come back here and tear this place apart. nzagaruka hano uyu musigiti wanyu ngubasenyereho. I come back and tear this place apart. Nzagaruka mbasenyereho hano hantu. Akafiri n'abakafiri kwero. Urabona ukuntu batwinjiriye mu nzu y'Imana, bakafiri n'ibikweto. Allahu akbar. Badakarabye n'ibirenge, buriya kwinjira cyane mu musigiti utakarabye ibirenge ni haramu. Babyita haramu. Ubu nawe uri mwana shayitani. Uri umukozi wa shitani, mwana shayitani. Ndakuna. Iki cyari cyemereye babanyatake babiri b'abapolisi batake ngo ko kizi boss wacu ahanari. Dore kuntu bakijyanye cya muruturu. Kiri hagati abana abapolisi n'aka kanyanguve n'agapolisi. Ibipantaro birenda kugwajya ngo hari imitafari y'ibiro bitatu. Nagakoboye cyane nka nkongoro. Uko bakinjiye ngo abajyanye hano boss wabo ari yewe. Boss wahanari abapolisi ngabo babiri. Yabazanye muri byamaniga by'ibirara shaho ni nka nkongoro ugize gutyo ukamubwira ngo wamukuruye akujyana muri bandagarahundi. Bagwa muri bamaniga. Iki kimaze iminsi muri Amerika kiziraho bituye. What's up, brother? Bite bavandi. Yo nigga, man, abana bashitse. Surprise. Tubarya ni surprise cyangwa dore ikindi rumogi nyuma yabo. Haji ari. Seen him around? Mwana barimo baramumbaza abagabo barazibatunga. Move. I will ice you, son. Timur, get over here. We Turiyo, we banzuza hano kwanza hano. These guys tied up my girlfriend. I gotta go check on her. Mwana bari bamfatiye n'umugore reka nje kumuzana. Nigga. Now you all listen to me. Umva munyumva. We are police officers with the Turkish Secret Service. Turaba polisi bibanga turabamane kuba bo muri Turkey muri Turukiya. Yara bazete shaho. Urano biko muri abasenze hano ni muri Turukiya se wangu. Dore urumoje nyuma mama. Yajaje shaho. You in motherfucking Harlem now. Tutu mwana murashekeje hano se muri wanyu cyangwa iwacu mani. Mwana bikurure. Babwira urumoje nyuma azana urumoje. You don't want to push. Dore urebe ko yishake wangu. Ngoro. Kumba polisi baragwanasha. Mwana mutware buhoro niga. Musubire inyuma. Bakubitana ari babiri gusa turebe ko abaniga bankuru urumogi bafite icyo bashoboye. Mwana kinini icyo. Nigara. Yara. Polisi watake. Komando. Sirikare. Bogis. Byinyo. Tie them both up. Motherfuckers. Chocho. Polisi barabakuruye batuka ibigoryi. Kandi ubwo birabafunza ari byo. What do you got for me, Lee? We canvassed every mosque in the 5 boroughs. No one's seen Haji. What about you, Jim? Haji twamubuze burundu. FBI barakwereka yicaye. Her fiance, rotating surveillance on the apartment. Uwari manager we na fiance bacite twatugiye kubakurikirana ku nyubako yabo dusanga nabo nabahari. Manager wa Haji Gomez. At least we know he's still on U.S. soil. Fighting jihadists and extremists all over the world. We can't even keep track of one guy in New York City. Akana gatangazo biki cyebe kijya kutuburira muri New York ni gute twakibura ku isi hose twazakibona dute. Turkish cops are. Abapolisi bo muri Turukiya babiri bari. Do you know where the Turkish cops are? Ngo muza abapolisi ba Turukiya bari kumbe dore abapolisi ba Turukiya bafungiye. Iminota mike cyane. Not too good. Mwana kana gatangaza mwakoze. Umukuru w'abanyarumogi ngo uriya ni umusaza mukuru shaka. Kumbe Haji bari bahise bamuhamagara Haji Gomez. Nta mikino dore kuna agenda. Bagenda nk'utagira ivi mu kaguru do. Haji ari imbere. Dore n'abarinze y'umukara. Haji akona nabya mukara geshaho. Assalamu alaikum. Baza kubasuhuza mu kirimi cy'Imana. Yanımda çalışan mazluma işkence etmeniz günah değil mi? Nabwo ko mwaje munshakisha byatewe n'iki? Bu hatim nedir? Neyle suçlanırım? Kuki mutekereza ibintu uko bitari? Şunu biliyorsun. Beni öldürmeden peşini bırakmam. Ntabwo twakumva. Öldürmek mi? Haşa. Cenab-ı Allah diyor ki, kim bir insanı kasten öldürürse, cezası içinde illelebet kalacağı cehennemdir. Umusaza kujya muri Turkey yarabyiteguye no guhura n'ubuyobozi bwa Turkey nubwo bavuga ngo n'umunyabyaha. Zahu cehennemu haliden fiha. Kwica abantu uvuga ngo uri murarwana intambara yitwa jihad. Bu ayeti sakın ağzına. Nta jihad irimo mu gihe buruko muteze bisasa abantu aribo bapfa. Jihad ngo ni intambara yera yewe. Intambara yera yo gutega abantu bagapfa mu bapfa harimo abana n'abagore. Mufungura abagabo. Haji. Oya. Sizinle bir anlaşma. Mubahambure. Untie this man.
Haji yasabye ko abagabo babafungura. Siz ne isterseniz onu yapacağım. Ntabwo ari mwebwe mufite ikibazo, abo batumye nibo bafite ikibazo cyo kwibeshya. Twasize abapolisi ba Turkiya. Haji yavuze ngo bafungure, se Haji ni mubi koko cyangwa katorori. Haji Gomez. Don't you think you went too far this morning? 5 minutes in New York, New Torora. I got a brother that's buried under all that rubble. My father's dying wish was that I take care of him. Now he doesn't even have a grave. Robert Patrick, data agiye gupfa yaramwe ngo nzamwiteho ndetse no kubavandimwe banjye nabandi bavandimwe nagira tutari abanyamerika. Robert Patrick. We all love Brian, and we're always going to love him. Papa uteka twaramukunze kandi tuzamukunda. We can't treat all Muslims like terrorists. Gusa ntabwo abasilamu bose twabafata nk'ari ibyihebe. We can't treat all Muslims like terrorists. They did go too far. Ibyo vuze nibyo ntabwo twajya kuri. Let's go see what this lady's got to say. Reka tugenda twumva uyu mukobwa ikintu atubwira. Nuhe mukobwa? Menya ari umukobwa wa Haji Gomez. Haji Gomez afite umukobwa ugiye kurongorwa n'umusore w'umugaturika witwa Thomas. Uko bakinje aba FBI kumbe umukobwa koko ari kumwe na fiance we bari wabo. Kobwa barinda kumubaza ibyasi. Nibuka neza cyane mukarage cyababwiye ngo nibabaza ngo so bite uze kuvuga uti data ni duheruka kuvugana. Agents McAway and Becker, FBI. Do you mind if we ask you some questions? Turaba FBI tunenda kwaza ibibazo biki. FBI Jirindani. Like to ask a few questions. Ms. Gumesh. Madame Gomes. Father escaped our custody yesterday? So yacitse gereza jo? Wabuza wari? I've spoken to my father. Listen, we have record of your father visiting several Muslim countries over the past year. Apparently he has strong So yakuyinje mu bihugu byinshi cyane by'abisilamu imyaka umwaka ushize. ties there, which leads us to believe that he's planning a terrorist attack in this country right now. Icyo dukeka muri aka kanya nuko arimo gupanga kugira ngo azaturitse muri iki gihugu. Understand, I have no relationship with my father. Mwihangane nasano muri aka kanya nyifitanye na data dore nibone umugabo ngiye kunkura kuziko nundi nendaga kuzagwa ku nkono urumva. Kumbi foto yabo hano wa FBI yaragiye shyiramo agakurura amajwi. Thank you for your time. Akira mzee uyu mukazana wanyu mbere yuko kazanura mzee. Kazana wanyu rwose ntago ari cyacya nasa. Kobwa yarikanze dore n'umugabo we ni umukafiri. Sinzi ko nuriya muzayo Gomez we yemeye ko umukobwa yashingirwa n'umukafiri kabisa. Kumbe haje aho bamushakira na handi yibereye kuri muhazi arimo aranywa agakawa ka kisilamu. Haje uko yanywaga agakawa madamu yaje kumureba. Madamu wenyine nuza kumureba. Na bya bisore bya bapolisi bo muri Turkiya bafashwe. Haje amasaha yose ari kugakawa. Maria, these are the police officers in charge of taking me back to Turkey. Aba nibo bapolisi banyohereje ngo banjyane muri Turkiya muri aho. Hariya umugabo wanjye muramwifuza wiki hari. Uri aho yewe. Murakagwina. Nawe uri aho kagwina hawo. Muri aho. Uri aho kireba hirya. Wakinyuziye bamukarage. I brought this for you. Nani hunzaniye kano uwo ni madamu. Madamu ni ujya guhakazanira umugabo. Is there anything else I can get for you? No thanks. Umbwire niba hari ikindi nakuzanira. Yigejela. Uyu gucunga yarabye umudamu nubwo ari umudamu wa Haji. Afite umusaraba mu ijosi. Ntago bikunda kubaho kubona umwisilamu arongora umukafiri. Bivuga ko uyu mugabo atari extremist. Extremist ni abaheza nguni babantu bumva ngo iki ntakunda. Uyu mugabo yemera amadini yose Haji. Nasıl Uyu mupolisi yatangiye kumwibaza. Tersi mi? Umudamu wawe ni umusilamu cyangwa? Allah bir değil mi oğlum? Asubiramo mu kiwabo. Hangi dinden olursa olsun maksat Allah'a yakın olmak değil mi? Umusaza nabwo yizerera mu idini gusa yizera ko n'abatari abasilamu isa yose bahinduka. Niyo mpamvu abana na bose. Hüküm ise bir tek onundur. Kandi tweze icyiza ni uko uri hejuru hariya atureba twese. Ari umukafiri ari n'umwisilamu. Abakafiri rero tubasengere cyane bahinduke. Cyane ko isura ivuga iti Allahu Akbar. Senge cyane bahinduke. Bavemo amagini y'amagore n'ay'amagabo. Filmira. Ki en kötü insan eylemidir. Mutaza nabwo ari umuheza nguni. Hiçbir akıl terörü kabul etmez. Abita ba hardliners. Musaza yari yifite umudamu w'umukafiri. Nako umugaturikana nibagiwe. Nako utari umwisilamu abisilamu bakwita umukafiri. Bulaşmış insan Müslüman kalamaz. Ndetse umukobwa we witwa Jasmine
Jasmine agiye kwishingirwa n'uwitwa Thomas mu rusengero rw'abagatulika. There's not a single evil bone in Haji's body. Umva nta cyana kimwe nta n'ikibi muzigera musanga mu mubiri w'uyu mugabo Haji. Let's go inside. Haji, va kuri abagabo twigiremo indani. Let's go inside. Uwo niwe mujyanama wa Haji. Haji afite mugenzi bose n'abasenzi. Yes. Niko sha mbahaga kaba bibanywa sha. Abasenzi ngabari baragenda ari babiri. Abasenzi. Sadece zaman kazanıyor. Abatangiye kuganira ko ari babiri b'abapolisi bo muri Taki. Uyu mugabo ko yabakiriye ntabwo ariko yakabaye yakiriye abantu bagiye kumufunga aba yari ikihebe. Mu kweba kwambera abo nibo yari kubanza kurya imitima yabo. Ako yabafashe neza Haji. Ko mba mukobwa Madame Thomas ndetse na Thomas Jasmine na Thomas Jasmine n'umukobwa wa muzehe Haji. Aho yarari uko bavuga FBI yari yabateze ubwuma shawo barakurikirana ibyo umukobwa n'umusore bavuga. I talked to him. And you don't need to worry anymore. Ntugire ikibazo mukobwa. It'll be a big surprise. Ibintu byose biraza kuba nka surprise. Padiri twavuganye uri budukingiranye. Thomas, all my father wants us to see us happy. Thomas natiteka yakoze guyoboza ashaka iteka kuzabona nishimye kumba umukobwa uko arimo kuvuga n'umusore. Ku ifoto yabo imwe iri muzu polisi yari yahateze akantu gakurura amajwi. Ndetse polisi iri hanze irakurikiranira hafi. Tugarukaho kuri baba polisi bataki. Abapolisi batake nta namwe Haji yigeze abaheza ndetse no mu nzara aramo barimo. Umupolisi umwe arimo gutambuka yumva umusaza arimo araganira Haji aganira na mugenzi we. You should never rescue me, you know. What if someone got hurt? How would we have lived with that sin? We should never let violence get into our lives. Of course. Uba ntabwo twagomba kwizera ko abantu mugenzi tusigeze dukora ibyaha bajya mu buzima bwacu ndacyane. Legitimize the violence. There's no guarantee that you would ever get back from Turkey. Nibaramuka bakujyanye na guarantee ari kuzigera ugaruka uvuye muri Turkey bazakujyana kandi uheriyo. There's no guarantee. I have to do it. Tugomba gukora ibyo tugomba gukora urumva kambwira ibyo tugiye gukora. God forgive me. Mani tubabarire. My friend. Umva. India, Sudan. India na Sudan, India, Sudan. China, Malaysia. China na Malaysia. They all will welcome you. Bose batagwikaza. Your family in those places. Nta n'umuzigera gushaka aho hantu ngo muri Sudani no mu Buhinde mu Bushinwa no muri Malaysia. Nzajya muri Turkey uko byamera kose. Been to your childhood home. Whenever we mention family, you always stop talking. Umva buruko nkubajije ariko iby'umuryango wawe imyaka tumaranye uhagarikaga kumbwira. They have their own set of rules over there. Maybe Allah is sending me a sign with these policemen. Umugabo kumva afite gahunda uko byamera kose agomba kujya muri Turkey muri Turkiya uko byamera kose nibwo bazavumbura ko rengana umugabo yaremera ko atagomba kubaho nka fugitive n'umuntu wara yirukanga ahunga ubutabera uriya mugabo ntabwo ari byo ashaka ariyumvamo ko ari umwere kandi ari nako bimeze gusa icyo mbona birashoboka ko uyu mugabo ntabwo yabukabaye arokiye ngo yemere ko umukobwa we akingirwa no mu Gatolika. Haji. Uyumadın mı oğlum? Haji Gomes. Bana oğlum deme Hacı. Yani neyle suçlusun? Yari akona bazu ibyo arimo gukora maze umusore aguruka muri akariye. Reba bodyguard. Muhagarare sha. Muhagarare. Susma. Bodyguard. Bana yalan söyleme Hacı. Haşa. Ben yalan söylemem oğlum. Inyuze arota ngugeje mu rugo. Senin insan öldürdüğünü biliyorum. Ntabwo ariko nigeze kunyanga ko mu njyana kandi waraducitse mu modoka. Sigewe ari cyatumye nguminaha. Hacı. Nta na kimwe atari gutinya ubutabera kubera ibyaha byawe. Bana ne diye? Uzarakana. Turamutse tunagezeyo uzabona ko nta cyamfite. Geldim. Nta cyaha ufite ntabwo bari guturitsa imodoka tukujyanyemo. Bitlis'in Rus köyünden büyük alim Said Nursi'nin bir kelamı. Umusaza afite imikoro yagombaga kurangiza ni nayo yatumye ategereza. Dövüş meselesi var. Ntabwo yigeze yifuza kwanga kujya muri Turkey. Mu gihe kitari icyakure kandi tuzagenda uzabibona. Ayrımcılığı sevgi ve merhametle. Ntabwo muzanjyana ku gaheto. Sevgiyi paylaşarak. Muzanjyana kubera ko nanjye nifuza ko nashaka kubona arunkurikirana avuga ko ndi umunyabyaha ko ntabyangira. Hacı. Ailenle ne alakası var? Nageraje uwo munota niyo saa yo kukujyana mu rugo.
Nkazakubona uri muri Turukiya. İnsanı bitirir ki lider. Tegereza wihanganye bastard. Susuz olduğumu anlayacaksın. Uzambonayo mu gihe nk'icyo guhumbya. Ben verdim. Allah'ın izniyle ölmeden önce yıllardır görmediğim... Imana gusa izaba imbere ya byose nizagaragaza ukuri. Muzehe arimo aravuga n'umupolisi. Umupolisi yarabafashe ntacyo yabatwaye. Kajya acaho. Yibereye kuri Muhazi arimo araryera ifu. FBI irimo iramushakira mu mujyi hagati. Kumba ari mu nkengero. Madamu Haji dore n'umusaraba wa Bikira Mariya mu gatuza. Hano hari umupolisi wakomeje kukibaza. My husband is a good man. He wouldn't hurt a living soul. Mugabo wanjye n'umugabo muzima ntabwo yazigera babaza ubuzima bw'umuntu buri ku isi. We cannot go back home without him. Ntabwo ariko natwe twatari kumwe nawe. We cannot go back home without him. Umunyataka ko nabwira umudamu wa Haji. Biz kimin ne mal olduğunu bir bakışta anlarız. Abapolisi bahagararanye. Yanlış adamı götüreceğiz. Hari ikintu niyumvamo ko uyu mugabo ashobora kubarengana. Nabo batangiye kubitombora. We're in position and waiting. All right, copy that. Maintain a visual on the church. I'm on my way. Mugume kuri urwo rusengero bagiye gushingiranwaho nanjye ndi mu nzira ndaje. Maintain a vision on the church. I'm on my way. Mugume rwose urwo rusengero bashingiranwe. Man to Turkey. Hey, look at this man. Murebe uyu mugabo. Do you think he can harm someone? You think he can harm someone? Murakeye kuri ya mugabo hari umuntu yababaza kweli? Mukaragera cyavuganira Haji. Kumbe hari zirimo kuhagira. Haji ari imodoka yahageze, Haji afite amafaranga rimo nizo zamutwaraga. Bagaceka ko ashobora kuba ari ikibe ni bande baje. Kumbe umukobwa yagiye gushingiranwa yabanje kuza gusezera se kuri Muhazi. Azanye n'umwana w'umukafiri witwa Tomasi. Yakaba yitwa Buduru, yitwa Muhamudu, yitwa mbese bizina nk'ibyo ngibyo. Kasimu, Majidi, niyo mazina y'abantu basenga 5 ku munsi. Allahu akbar. Papa ndagiye. Kobwa wanjye jana n'umwana w'umukafiri kabisa. Allahu akbar. Darling, you look so beautiful. What are you? Kobwa turasa neza cyane. Agakobwa kabo kitwa Jasmine, ayo niyo mazina y'abantu basenga 5 batari abakafiri. Kumvamo Jasmine, kumvamo Hajara, kumvamo Jawara, Khadija, Shamimu, niyo mazina. Much of a risk, we can't go. Jasmine igenda rwose urumva? Jana na nyoko. Jana na nyoko. Je urabizi ko ndi wanted urumva? Wajya ngo ndibinira urumva? Jana na nyoko. Our only daughter. Nimugira ikibazo mwe mugende kandi mugira ubukwe bwiza. Muze umukobwa yagiye gushyingiranwa atariyo. Musore urakoze kumukura kumbabura. Kera bagwaga kuziko ariko zasimbuwe n'imbabura. Urakoze kumukura kuziko nako kumbabura. Yashimiye Thomas umujyaniye umukobwa. Umukobwa ngo natse. Wagenda bakafiri numva ngo baranyishe sije wa mbere amabombe yabakora kuri benshi. Mugabo mwiza ngeno. I'll be back after the ceremony. Ndagaruka nkurebe mugabo mwiza nyuma y'ibirori. Mugenzi uno mugore wa gatanu bo bemerewe abagore 5 6 7 8 10. Aji umugore nubwo yagwa mu gitero uzashaka undi. Rwose amategeko y'igita barakwemerera. FBI ngo nayo yakurikiranye cyane yewe ngo barebe ko hajya ari buze mu bukwe kumbe hajya abana bagiye kumusura aho bagiye kumusura bagiye kujya gusingiranwa bonyine. Okay. Ukurure byose birimo kubera mindani kwa padiri 5000 ngaho mu bukwe. My dear friends, you have come together in this church. Lord may seal and strengthen your love. Ubahagaze imbere n'umutama rwose urimo kubashingiranye. Christ abundantly blesses this love. Yesu ubwe niwe yemeje ko urukundo rugomba kubaho. Kumbe muzehe baramwohereza kuri telefoni. In a special sacrament, so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. Muzakore ibigomba mu bantu babiri bashingiranywe kubahana ndetse n'urukundo ruhoraho. And his church. I, Thomas,
I, Thomas, take ubu you, Thomas nagusezeranye Jasmine, to be my wife. wowe Jasmine ko umugore wanjye. I, Jasmine, nanjye Jasmine take you, Thomas, ndakujyana Thomas. Thomas, Be my husband. ko umugabo wanjye. To be my husband. umugabo iteka. I promise to be true to you. I promise to be ndarahira kuzaba kuri wowe kome muzari marabire kuri ka telefoni bamwereje kuri bluetooth. I will love you and honor you. I will love you. kuzamukunda ukanamwubaha all the days of my life. ubuzima bwose n'iminsi yose y'ubuzima. All the days of my life. iminsi yose y'ubuzima. May now kiss the bride. noneho muhani bibiza abanzi bagaye. bambaraga mwihangane nta kundi nimutabona muzajyana muzajye ku rwose ihene mwemere muzifate kabisa. na wabakurura ngo mwafashe ihene muve ku bantu b'abandi. Thank you for everything done for me, everything you've given me. Papa nagushimira ibyo wampaye byose. That you've taught me for my whole life. ibyo wanyigishije byose n'ubu kabunyemereye kujyana n'umukafiri papa urakoze cyane. muzarapfupfunuza. I love you too. yaje ndagukunda. muzarapfupfunuza. tata we. abo muze kumba hari FBI iramushakisha tutabura hasi hejuru. Ceremony is over. ibirori birarangiye. FBI yategereje kubona ko umugabo yaza mu rusengero wapi. Maria. yabirebye kuri telefone twigendera. Great, thank you. FBI iracyakurikiranira hafi. FBI ubonye ubukwe bw'abazungu ni abantu batarenze barindwi. yani wacu ngiyo imodoka zitaparitse nako ngiyo abantu batahuruye ngo sha yakoze ubukwe bubi wanga ngo yagaburiye abantu bake. uhinduka urwamenyo muzi ko nenge ari bwo buko nzakora abanyagupfa mwe sha zagaburira bake kabisa. nubwo abagurira mitsingi bagenda bakuvuga ngo sha umusenzi yaguze inzoga nkeya urakapfa. Sizleri de yordum, kusura bakmayın. Kama umugabo ari hakuno. Ben Allah'ın adaletine inanıyorum. Tangiye kuganiriza abagabo. Artık gidebiliriz. Kimwe mu cyo yarategereje kwa rukubona ukwe bw'umwana we. hanyuma icyo bashaka bose mu jyane. abagabo nabo bagizemo ikikango. Fırat. Umva. Bilir misin? Sen. Bino tuvugane gatoya. Bino tuvugane nyagupfaho. Sen de ben de biliyoruz ki aradığımız adam bu değil. Uyu mugabo ukurikije ibyo yagiye akora n'ibyo twagiye tugaragarizwa. Ntabwo ari umunyabyaha. Wiki. Wakunze umukobwa wese kandi bamujyanye wowe. Basta duragira ngo uwo mukobwa we. Aradığımız adam bu değil. Murebe witonze. Nta kibe kikubwira ngo munjyane nyuma y'ibirori by'umukobwa wanjye. Numva ntamujyana. Usaza nawe ngo mukanu yumva ko none abapolisi batangiye kuburana ko nawe ushaka kumujyana. Nta kibe kikubwira ngo munjyane imbere y'ubutabera. Nta n'ikibe kigufata kizi kugihiga n'ikiguhitana. Bakiraho. Mercedes yarije guparika umwana we ndetse n'umukwe we ndetse na nyina w'umukobwa we. Bagiye kureba Haji, kumbe Haji hano yahungiye. Abuko bakaje nyuma y'ibirori ntago bazi ko FBI yari yabariye seta bure. Abasenzi ni hano Haji ari. I don't know what we should do. Sinzi cyo gukora kwa badukurikiye. Should we go somewhere else? Twigendera handi. It just entered seven. Muze over. Muzana barebare n'abagufi over. Abaresha nka nkongoro ni mubasige over. Muzana abakomando bose over. Already here. Ne oluyor? I don't want Marcus to get into trouble. Hacı. Marcus nshaka kujya mbere. Take you back. Umva ntabwo twagusubiza muri Turkey. Hacı sets foot on Turkish soil. They'll never let him go. Nukandagira ku butaka bwa Turukiya ntabwo bazakureka ngo ugende. He's accused of being the leader of a fundamentalist Islamic terrorist network. Baravuga ko ari wowe uyoboye ikipe y'abisilamu ngo binagondwa byihebe. None we ngo tukujyane muri Turkey abapolisi baje kumufata bagize imbabazi. Kumbe FBI, NYPD, New York Police Department, abapolisi ba New York baragiye barangirayo. NYPD. Haji bamenya wari. Commandos. Komando n'abapolisi bavanga vanze. Harimo n'abaroko. Bose binjirayo. Aho Haji ari. Place in the building where the FBI can't find Haji. Marcus, you the rest of you, the exits go up to the roof. They won't find you there. Hacı'yı çatıya çıkarırsak. Abandi muzamuke hejuru turabasangayo. Nicyo gihe cyo gucicisha Haji. Aba babiri baje kumufata katorori. Söyle onlara. Silahlarımızı versinler. We need our guns. No, Keneye imbunda zacu. Bahe imbunda sha. Bas. Bamucishaho abaje kumujyana. Ngo kandi bagiye kumucikisha bamucisha hejuru. Katurore.
Maria, what? Yabanje kubona Mariam. Mariam, Mangadarena, usigaye yereka ncika yenyine. G, FBI. FBI. On the roof? All right, let's go. Muri hejuru naho mutagerayo nasohoka muhitamo mupima. Yes, kumbe umwe mu police ari wamwemeye kuvana mbere. Avuga ko agomba kumucura nta bindi. Gözlerime iyi bak. Şimdi bana doğruyu söyle. Adam vurdun mu, vurmadın mı? Benshi barapfuye ari mu miryango yanjye. Vurmadım oğlum. Kubera wowe. Ntabwo nzi ibyo uvuga musore muto. Olduğunu biliyorum. Amahoro ndi bugwe mpaka kugeza muri Taki. Yavrum ben kimseye vurmadım. Ben katil matil değilim. Ntabwo nigeze nanga kujya muri Taki nimwe mwavuga kunshikisha. Ceceka mugenzi wagiye kuza. İtiraf et. Konuş hacı. Fırat vurdun mu? Umugabo ararengana. Şunuzla vuracaklar Emir. Gutuma polisi mufata. Ntabwo barimo kubyumvikanaho. FBI yari izamutse na polisi bavanze. Senin başı için. Allah için doğruyu söyle. Katil misin değil misin? Son kez söylüyorum. Bunarengana bizagaragarira iwacu. Çök! Has. Hadi çök! Ya has. Be a son of a bitch. Squad FBI. Nice work, gentlemen. Get him out of here! Koza akazi keza abasore bato mubane hano sha. Aji. Yacu se biratinda ubu turi muri Amerika indege reka izihaguruke mbere kaho tujye. Mwe mwicare mutuze gusa mugiye kujyana nayo. Need your help. The U.S. has suffered too much at the hands of Muslim terrorists. Justice must prevail. Ni ibintu bikomeye cyane rwose cyane gufata ikihebe nk'iki ngiki by'intagondwa z'abisilamu bidasanzwe. Of a few madmen. This just isn't fair. Ntabwo ari buri musilamu wese ngo ni mubi, ahubwo dufitemo abasilamu bake babi. Ibi ntabwo ari byo igiye kuvuga ngo abisilamu nibo bapanga intambara nk'izi. Travel safe, Hajar. Mugire ibihe byiza kandi mugire urugendo rwiza musore muto. Goodbye. Urabeho nawe. Taki. Bona n'umupolisi wa Taki. Barekeje Haji. Ndege irahaguruka. Dore ngiriya. Amafaranga mwamaye nangahe dore ingendo mukoze irimo iraparika muri Turkiya. Do iraparitse. Igezeyo tayari. Aha. Gera muri Taki. Polisi ya Taki nayo yiriteguye kumwakira. Hoş geldiniz çocuklar. Hazır nimwe ukwiye kaporari. None barakongera kaporari muceho banya gupamo. Abo baje baramuherekeje. Bisigaye no kumubaza uburyo apangamo gahunda ze. Tutturabilirsek ilişkilerini çözer, bütün pisliklerini ortaya dökeriz. Sinyeka ko umugabo nkuriye we muyobozi w'ibyihe barikere bushoboye kuba yatubwira baza kumuteza abasaza bangana nawe. Yewe. Selamünaleyküm. Aleykümselam hacı. Salamu alaikum wa alaikum salam Haji. İşte Allah'a şükür. Babanje guhita zinga amashati ubwo nawe urabyumva ingumi zirapima ku menyo nta bintu byinshi. Umva ko bagapimye ku menyo. Aho barakwereka wa musaza w'umukara mushuti wa Haji ndetse na madamu n'umwe polisi. Don't worry. Our friends are questioning him as we speak.
Umva nimugire ikibazo umugabo warimo arabazwa aha turimo kuvuganira. As we speak your husband is being questioned. And if you ask my opinion, the legal authorities are going to set him free. Nimugire ikibazo arabona ubutabera bukwiye. Don't worry. Wogushidikanya. I am not a naive woman. Wimbwira ibyo bintu. We've all heard the stories about what happens to these innocent people. He is not a terrorist. He doesn't deserve any. Warabyumvishe by'abantu barengana nibibabaho iyo barimo kubabaza umugabo wanjye arengana. The only way we're going to get past this injustice is to remain patient. Oba kugira ngo abakafiri badakomeretsa umugabo wawe wetuza gusa. Tubikurikiranire hafi. God is testing us. Imana irimo yadusuzuma. God is testing us. Imana iradushize ku isuzuma. Madayicara kabisa. Kuba kafiri bamaze ibyo bamubazana na kuka amenyo nk'atanu ntacyo dushima Imana ko atakutse yose. İran'a, Sudan'a, Malezya'ya, Suriye'ye gittiğinde buraya mı gelmedin? Sudan, Malezya. Türkiye'deki bağlantıların kim? Burada kimlerle temastasın? Suikast ve bombalı eylemlerin emrini ne zaman? Korekçeci kipe kibyihebe. Ben kimseyi bilmiyorum. Kimseye emir vermedim. Abyihebe nkoran nabyo. Senin azmettiricisi ve finansörü sen değil misin? Değil. Gani Başar, Kenan Demir, Dursun Mutlu verdikleri ifadelerde bütün bunların azmettiricisinin ve finansörünün senin olduğunu söylediler. Allah rızası. Korana nabande na nabamu. İslam'ın aydınlık çehresini. Usibye kubumva no kubayibona ku biza televiziyo. Bu kadar dosya varken bizimle kafa mı buluyorsun he? Yobazayı Mahmut! Vuga buretse kumukorera iki? Konuşacak. Korana nabande. Bak. Vuga. İnançlı bir adamsın. Bizi fazla günaha sokma. Hadi. İbyaha byose turabizi haji. Bu çocuğu var. Korana Hezbollah nari kaida cyangwa uri umushababu. Byose ni byihebe. Yeah, I was also a champ too. But I was also a champ making trouble. Umbe musaza mugenzi nawe yari yaje muri Istanbul. Umurwa wa Istanbul ni muri Turkey, Turkiya. Me for myself. Mugabo ari hakuno yatangiye kuganira n'umupolisi. Knows what would happen with my life. He introduced me to Islam, to Rumi, to Yunus. Najye sinari kiza ku buzima bwanjye ndimo kujya muri Islam. Numvaga ko ngiye mu byihebe gusa iyo ugahura n'umuyisilamu mwiza w'umutima muzima. I mean, I don't know if you know this, but since Turkey's talks with the European Union have begun. For example, we no longer have the death penalty. Kuva Turukiya yajya muryango w'Uburayi unze ubumwe bw'Uburayi ni byinshi cyane twahinduye. Byibuze nta death penalty tugira. Igihano cy'urupfu twagikuyeho. Ibyo byibuze biguwe nayo cyizere ko umugabo ko mugeni wanyu iri buze ari muzima. Turabyizeye umupolisi yarabakomeje niba nta cyafite. Nava yari muzima. Usibye ko none ya mupolisi yabonaga kubakomeza ari byo byiza. Haji ntabwo ari mubi. Mudamu wa Haji arabanza yigira ku ntore. Tani yo kawa hano ukapfaho. El-Kaide mi? Taliban mı? Hizbullah mı? Hangisine bağlısın? Ukorana na Talibani mo? Hezbollah mo? Cyangwa Hezbollah? Cyane abatalibani sha. Biz devlet su işlerine bağlıyız. Korana Al-Kaide. Bizim Hacı. Günaydın. Günaydın müdür. Meze bitti. Sana sandım. Hala ötmedi mi? Hayır. Yayık düzeni yıkıp. Bamubaje nta kintu aravuga. Usibye ko bategeze banamukomeretsa ntibambaje nabi. Cinayetleri kabul ediyor musun, etmiyor musun? Aravuga usibye kubyumva gusana na kimwe azi. Asla kabul etmiyorum. Usibye kubyumva nkuko namwe mubyumva. Nta kibe na kimwe ndanahura nacyo. Bu yalanlarına bir son ver Hacı. Ben yalan söylemem. Babasaza babiri babasohoramo. Hayo data we gera heremereje. Nako nunamirije. Rugongo rwari rwamwishe. Seni tanıyoruz Hacı Gümüş. Dukurikije amakuru twahawe. Bu suçları işlemediğini bizi nasıl inandıracaksın? Amakuru yatugaragaje ko ushobora kubakorana byihebe. Beni Allah biliyor. Wabiduhaye numwe mu byihebe. Geçmiş zaman geçmiştir. Nta kimwe nzi ku byo babahaye. Size suçsuzum. Nta kimwe kandi nzi ku byihebe. Saza bari bamuraje yicaye nta kuryama umukeraho. Akwemera ko aryama. Ubona wavayo. Mugabo aracyatsimbaraye. Mugabo nagende ni hatari kabisa. Nta nakana aratamira. Bu adam beni düşündürüyor. Ne dersin? Geldiğinden beri sorguda diye kadar çoktan çözülmesi gerekiyor. Uriya mugabo kumubaza n'uburyo asubizamo n'uburyo ateyemo. Kugira uzamukuremo ko ari ikiyebe ni ibintu bikomeye.
nta nubwo twe twizera ko akorana nabyo bacaho. Hacı belki bana konuşur. Naretse nanjye nkamubaza kanjye kanyuma. İyi, dene. Uramukeneye se nguriye. Basi. Bamusigira igisore nakuryama. Yewe. Seni bir şey. Nawe bakurikira ujye kunywa agakawa nanjye ndamubaza ibisigaye. Yenga sana. Ni narwo rwamukuye muri Amerika rutamwemera neza. Kanze mutimbure. Hacı uyan. Hacı kanguka aşağı. Nibwo akiryama. Kimse kalmadı. İnsanlar günahlarından kaçamaz. Kimse yoksa da Allah var oğlum. Bana oğlum deme. Ben suçsuzum. Mwambajije byinshi nta nakanya mwigeze mumba ko kuruhuka. Sana kaç kere söyledim? Sana kimwe zivuga bastard. Korana nabane mujinga sana. Kiburi cyinshi cyane. 64'te Ecevit'in affıyla çıkıp ortadan kaybolmadı mı? Korana nibyebe byagana he. Biro byabyo birihe biro bikuru biri. Hatırladın mı Hacı Gümüş? Hiç unutmadım. Ganeti wanyikanya ukuntu ihagaze. Abakorana nabo. Senin aşağılık bir katil olduğunu biliyorum Hacı. Mufatiye neti wakamukoreraho. Ninde batumira? Huza bastard. Yeah. Alasa dinle. Nkuko nashubije abandi. O zaman daha küçük. Nawe ndakubwira ko mbumva gutyo gusa nkubumva. Boynumda Kur'an camiden çıkmıştı. Yomba mu binyamakuru nkabisoma mu binyamakuru. Abi bana doğru geldi. Nakiyeme ndanahura nacyo mu buzima bwanjye. Allahu akbar. Abakafiri ko bakomeze kuturenganyara. Kardeşlerim. Mwumve mwese basore bato. Kim ki İslam'da şiddet yoktur derse İslam irageraniwe. O kafir, o münafık. N'abakafiri n'abanafiki. Abo bose kandi abakafiri n'abanafiki ni kimwe. Bose n'abatemera. Şun işkenceleri ndababwiye muri aka kanya nabaha urugero rwa bamwe muri bagenzi bacu bafunzwe batarigeze biheba batazi no kwituritsa. Değil, dirilmektir. Birababaje. Allahu akbar. Sizin olsun. Tuhaguruke. Allahu Ekber. Basubiramo. Allahu Ekber. Mana niyo nkuru. Mana niyo nkuru. Allahu akbar. Turageraniwe. Nk'umugabo bakuye muri Amerika bamuhoye iki yaturikije nde turageraniwe namwe mukajyana umutima. Allahu akbar. Kimseden yardım topluyor. Ashenzi bampimye urusasi mu gatafari niyo mpamvu shumba urumva twari muri Afghanistan urumva banyita umutalibani bituma niyahura ndavuga za umutalibani kumbe dore ibindi bitalibani inyuma. Şeytan oymuş ben imandan çıkmıştır. Ukambye agahaga nushaka kurenga isekurume nkuru genda byemera kabisa. Allahu akbar. Biraz sabır. Bene shaitani batumereye nabi kabisa. Allahu akbar. Yewe nabyo umunyamerika bifashe cyangwa umuntu ukorana nabo nta kindi bikora no kumujyana ku gateleviziyo ikamwereka icyo bamukorera. Abasilamu bakorana n'abakafiri hano hari mwe niba byari byatekeye gukorana n'abakafiri abaha amakuru bimuzana hano babita ba mujirimu mu cyarabu babita mujirimu n'umugambanyi. Uzane hano mujirimu. Uzane umujirimuna. Mumuzane mujirimuna ya Allahu akbar. Dore ukambije ganga wajyo ni isekurume nkuru zimwe zazamereme zibijyanwa bibiri do. Yakananwa nk'akisekurume. Uyaturuka misozi yo muri Afghanistan na mikina viti. Bafata umujirimuna kuri televiziyo ugukata umutwe. Cyoma ngicyo nta mikino yari. Bereka abakafiri kuko bakomeza kubagendaho n'abari bo bazagenda ku bakafiri. Anza gufunga urutambaro twaze bamufunza urutambaro bagiye gukata. Barakugege na Mr. Reka tuvuye mugenzi. Vuga ko kuri uruhande Haji nyuma yo kumubaza cyane. I've met with Haji. He's okay. Just a little tired. Nahuye na Haji arananiwe gusa usibye kamesawa. That's not possible right now. Nawe kumubona mwe byashoboka. Haji has to give a deposition to the police first, then to the DA.
We'll be able to see him after the judge makes the final decision. Uba turaza kumubona umucamanza afashe umwanzuro wa nyuma. How long will that take? Birafata kingana iki? Ntabwo biri butinde. Haji bari bamutegereje. Umucamanza arafata umwanzuro wa nyuma. Alo. Alo. Geldin mi oğlum? Aleyküm selam. Kızım dedi. Papa, ndi muri Taki, ndi muri Istanbul. Şimdi uyumamış. Mwana wanjye uzaza ryari mu cyaro se? Aza. Ndagutegereje. Oldu. Ndagutegereje. Muzehe yakutse amenyo yose, ndagutegereje bizukundire, ndagutegereje. Dede sen iyi misin? Nakuzanira iki papa? Mwana wanjye uzanzanira isu. Uzanzanira isu ngubwo nifu. Igenyo si ikintu. Ben beni rahat. Uzanzanira ifu y'ubugari, uzanzanira isu. Rahat olsun. Inzu se barayubatse hejuru igisenge cyagiyeho nabuze babandi bubaka abantuza. Abantuza narababuze. Abandi babandi bafundi. Muze uriya bivuze amenyo yarakutse. Yarababuze. Nabuze babandi bubaka yaze kubivuga. Sus. Kumbe Taki hakuno. Abashe umutekano babyicayemo barakiga kuri wa mugabo umwe. Mugabo tumurekure niba ari ko umucamanza yahise. Gerçek Deccal'ı korumak için bizi Haji nubwo mwamurekura. beni kullandılar. Ndumva ko mutapfa kumureka ngo agende ku muhanda uko yishakiye. Interpol'u aratıyoruz. Turakongera gakorana na bene wabo akazi kakatugaruka. Bakabaye turuhuka. Basiginga sana kuki bamurekura twamupimye ariko atarasohoka. Heskegari we. Naje. Çuval inciri bok ettiniz. Çıkın dışarı. Abacamanza nabo bamaze. Heskegari we. Bazi ngo aramutse asohotse yajya gukora n'ibyibi nanone bakabona kandi kazi gashyashya bari babonye akanya ko kuruhuka. Icyo dukora cyose rero. Neredeyse inandıramadım seni. Uyu mugabo asohoka dukurikira intambwe atera. Tumenye koko niba ari ikibe cyangwa atari cyo. Polisi ya Taki. Nesi var mı? Turkish police. Kumbe hakuna rundi wavuye yakambije agahanga sha yarakaye. Sizin müdürüm. Mwiriwe yanyakubaho. Bir şey için rahatsız ediyorum. Umucamanza yafashe imyanzuro. Kanaringi bazaniye rwose n'incamugongo n'urutirigongo rukagenderamo. 5 minutes in New York, New Torora. Murebe hari. Kumbe batari bavuga ibyo kwa Haji. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu bir cezasız kalmayacaktır. Türkiye İslami bir devlet oluncaya kadar Taki ntabwo izigera igira amahoro n'umunsi n'umwe. İslam'ın düşmanlarıyla işbirliği yapanlar Istanbul tugiye kuyibasira kubera impamvu imwe gusa nuko bakomeza kwibasira abisilamu batagira ibyaha. Imana niyo nkuru. Allahu akbar. Mukate baragegena data we baramugegenya mwuka twa aywe data we. Hey jebe biri hari. Hako ibi niki koko. Una mugegene nk'abagegene nkoko y'umurange koko. Ya nkoko itagira ubwoya mu ijosi. Urumva kabafure. Nika kandi kaba hafi ya gari. Urumva kabafure we. Allah Muhammad Rasulullah. Nakabafure mwumva ariko. Ni nka bumwe bucuruza imiti gakondo. Ubafure buri hari. Kumbe Madamu Haji we ni umukafiri nako ni umugaturika. Bari bategereje ngo barebe ko Haji yavayo sinzi katururi masara agenda ari 10 n'umunsi. Bagakuru niwe bakabona ryari ko Haji yavuyeyo. Abapolisi bari hano bavuze ngo uko byamera kose. Uzma Fırat amirim. Haji ntago bamuva inyuma mpaka baramutse babonye ninde koko akorana nawe naramuka afunga umucamanza niyo myanzuro yari yafashe. Fark eder mi? Amushuti. Ibyo nkwemeza ni kimwe gusa. Hayatımız pislikleri yakalamak için çamurda debelenmekle geçti. Kumbuye nawe yaratangiye kugira intekerezo nk'iza mugenzi we. Uko yatekereje ko Haji atari mubi. Nawe niko arimo gutekereza. Alo. Yego. Ne? Peki. Deccal'i yakalamışlar.
mike cyane berenze ubutabera myanzuro ifatwa ni iyihe Katurori? kigabo baraje barakizana kimwe gikambira gahanga nk'akisakurume nkuru nicyo bacakiye kumbe nicyo cyahoraga nyuma y'ibitero byose maze byarangiza bikaba by'uburari hagiye abirenganiramo. Allahu akbar ko bakacizanye bagifungiye uruhande rwe dore uruparawo kacwawe n'urwabo uruguri nuko rwayifumbe gusa wacirira iryinyo rikavamo uruko aciri hagiye aho yari yicaye kumbe ibigabo nta nabi. Salamu alaykum. Alaykum assalam. Kivuga nawe ciao. Alaykum assalam. Eski. Arkadaşımızı şehit eden bu alçakları kullananlar kendilerini ülkenin içine başın umutekano bongeye kwicara baje kuvumbura bu pislikleri başımıza bela edenleri ucu nereye varırsa varsın yakalayıp gambere navuga ko hagishobora kuba bifitemo uruhare gusa gukubita n'uriya mbwa basa naho batari baziranye. Şahin suikastinden bir bigaragara ko ashobora kuba yararenganye babubeshyira ku nyamba y'uburari tutazamenya aho bakorera. Her yanından pislik. Kumurekura ariko nabyo biracyari ngora bayi. Çok alçağı görmek istiyorum. Tumurekura ariko gusa kumurekura agiye birambabaje. Mucamanza niyo handi yahisemo. Haji bagomba kumurekura akava muri jail. Nabanza kwa wundi ureba nk'isekurume. Allahsız seni. Kimler için çalışıyorsan, kimlerden emir alıyorsan bir söyleyeceksin. Ubwiza ukuri ni bane mukorana. Emri Allah'tan alırım. Allah yolunda cihat. Turwana intambara yera kandi intambara twatumwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Öldürerek mi cihat ediyorsun? Mwitabana n'abagore. Hatega ibisasu birimbura abantu. Din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar ntabwo abo bapfa ngo bajye mu kuzimu ahubwo bapfuye bajya mu ijuru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kandi ibyo byose twabitumwe na sallallahu aleyhi ve sellem intumwa y'Imana Muhammadi ari kumwe n'Imana ubwayo bonyine. Allahu akbar. Allah Peygamber Efendimiz'e sen insanları Allah'ın yoluna güzel sözle, hikmetle davet et diye buyurmuştur. Cihat demek abwira jihad insanları Allah'ın nta jihad ibaho yo kurwana abana n'abagore bapfiramo kabone n'ubwo abatari abisilamu isa yose bahinduka mu munsi utazi mu rwanda intambara z'ubuswa uyuko yakagaye ikigabo mugenzi abandi barimo barumva abapolisi bataki Peygamber umugabo ari hano sadece 2 ay savaştı. Isekurume nkuru mureba nabe gusa muginga ni umukafiri cyafashije abakafiri tuzakugegena sha tuzakugegena ninsohoka tuzakugegena. Özür dilerim Hacı Bey. Polisi bararebye mugenzi jaji wari yavuze ko Haji bamurekura. Haji amasaha yo kumurekura yaratari yagera. Büyük hata ettik. Ko byamera kose Haji asa nawe yarenganye. Abagenga bambeshye ni mubabona sha singiye icyo nikireba nkakisha soko kurusha. Hello. I have good news. Right? Yes, you can rest easy now. Haji is being released. Haji is being released. Haji bagiye kumurekura. Haji will appear before the judge as a formality. After that, he's free to go. Haji araza guhura n'umucamanza hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo byose he's free to go. Araza kuba agomba kugenda amahoro. Icyebe gikuru bagifashe gifite umutwe mubi kureba kireba nk'agaturumyi urumva bagifashe. Bu adamın masum olduğunu bak. Zuko buriya no kureba nawe ushobora kubizira. Oscar uramenye utazajya ugenda ahantu hose wigedegembya. Ushobora kureba nabo kabizira. Buriya cya Oscar niyo mpamvu kigenda kigengesereye iyo turi kumwe nibwo cyishimye. Icyo wajyo nakiri kumwe na Yanga kiti nawankoraho. Simba beş Oscar ndabekera. Geçti bitti. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Acingu yaravuyeyo. Şimdi burada kalacağız. Sonra Marks'ı uğurlayacağız hayırlısıyla. Nta kindi rero yabikeshaga. Hari umugabo w'inshuti we wari bavanye muri Amerika bagera Istanbul. Barwanye intambara itoroshye na madamu we. Bittiyse sizi biz götürelim.
Zahmet olmaz. Ne demek? Bana kuvuga n'uyu nguyu azi n'igikurude. Şimdi sıra bizde. Kudish. Akindi Haji. Bagomba kumuherekeza mugenzi. Baherekeza mu karage igomba gutega ijya muri Amerika. Gusubira muri Amerika Haji nawe agasubira mu cyaraho yari yaraturutse. Ngabo mu nzira bagenda. Babanje mu musigiti bwa nyuma. Hepfo yaho niho bari bawuzamo noneho ubwabo. Uko bigaragara yanya arimo aragenda ashiramo buhoro buhoro aragenda ashiramo. Nako yashizemo kare mwari no mu nyongezo. Ikurikira no yiciko turacyakomeza ndari wese samano. Babanje gusenga uko basenga mu Kisilamu mudamu arisengera mu gikafiri. Nta kibazo bifiteho. Ngo yibereye kuri Bikira Mariya. Mukarage bagomba kumuherekeza nawe bamugeza ku kibuga yisubirira muri Amerika. Batari batanyuma na nyuma Mukarage babanje kumusana mu birori byo muri Istanbul arebe kuntu wabo babyina muri Turkey, Turukiya, Turkey yitwaga the Ottoman Empire. Kanya gato cyane ngabo bageze Kanombe muze harimo araherekezwa. My dear brother, muvandimwe, thank you for being there for me. Warakoze iteka kwaba ku bwanjye. Everything you brought to my life, Haji. Umva Haji, ibyo twavuganye byose narabizirikanaga. You came here with Azan and you're leaving with Azan. Haji yaranezerewe mugenzi. On your birth, your son is recited. Umunsi uvukaho ni nawo munsi ugomba kwitegura ko byanze bikunze hazaza undi umeze nkawo. Ari umunsi ubuzima guhagarara. Because the Azan of your birth belongs to the prayer of your death. Hanyuma kandi uwo munsi ubuzima guhagararaho niyo mpamvu imutekereje ugomba kwitwara neza mu bantu. Abe umuvandimwe arongera asezera mugenzi. Munyamerika agomba kujya iwabo. Fly safe. Thank you. And the freedom of yours. The only thing to take it to 5 minutes niyo ko niyo twaroraga. Ikurikira turacyakomeza party time. Muslims are responsible for those deaths. Besides, correct me if I'm wrong, but aren't most acts there planned by Muslims? You be easy with that. We're Muslims too. Ne konuşuyorsunuz? We're ready, David. Jim will help you with the suspect, and you can leave with him. Call for what? You have a good day now, Agent. I'm going to show you how to watch live football for free. Okay, let's go. You just open your browser like Google Chrome. Open your browser like Google Chrome, then type stream to watch like this. Stream to watch, as you can see. Stream to watch Lady Soccer Stream / live sport. Then click on this first line. Okay. You can choose from football. If you want to watch football, you can choose from football. Then scroll down, you can watch all live matches. Let's see which match is live by now. Livescore.com. Let's check which match is live, then I will show you how to watch live. Okay. Okay, there are no more matches. I'll finish it. Okay, this one from Premier Division. From Colon versus Patronato de Prana. Yes, this is the game. This is the match.
Okay, this is the match. You can watch in Spanish. Okay, let's wait for Facebook to open. Okay, please keep enjoying. Make sure you subscribe it for like support. Okay, let's wait for the match. Let's wait for the match. Okay, as you can see, the match is already started. To pray, it's okay. You see, you can watch live